Hago bagi jing jatuh kok kali ke besar kai, weu nongnya akan trok red ulah kelak no hajan, hadian bagat trok kebulannya kelalit benten ra ni kebenta basyadian jengko wei pat katrok, kabekit ukling ke kabelayang harut ke Surok Ba National Highway Bandrio, namar kejing thot kini kali. Kani kejing ja kelaja, ha kapodang step perngap jong kasiterik uliber arajar opsau, ha kapor kumpasau nesan baji AA menstep. Kat kumgi kuwar balayo le thu bagane kejing ja tengko kali kelaja ha kabako bagi trok. Kabadai gejong ke Aradia Transport Agency kepada new number AS not RC iway nyo ndor kelalik benten rak ni kebenta basyadian jangkawai pat katrok kabala dan jengtut harut ke Surok Ba kabakit uklingka kepada new number ML Katway A iway saw not hajan kesnong mau diang hanong po hagen ni kejingjau nong nyak jong katrok nga company Aradia Transport Agency kabadang wan ni kebenta jong keselong bandar Cagawati Lemen saujur bat kibor pulet ka snat trafik nongpo kila poin marmar sekena kejaka ban seu nongnya jangan ketrok bas akut apo ke kali namar kejing jular ke kali bat hadin kat tukane por layo pan seu ban ra apat cenongpo civil hospital mereka doktor kila penbena bau nongnya ulah kla lupa haswa ban poi agane kejaka sumar na kaliang ki pulet ka tenat trafik kanongpo kidang penlong ya kejing toket halor kena kejing ja bat bantip ke kerteng jong niu nongnya ublah klat no rengkat bekerja ka sa ke jong balabu ikamet yap jong ha kerja ka bu met yap jong kanong po civil hospital